Okurugerera harba kansara nangwa n'abebembezi batari bamwe na bamwe omu byanga obuhereza kuruga mu gavumenti bukyabandami ahabwo obuhango bwa disitulikiti ekiri kureetera ebintu nk'enguudo eby'obwegyese amarwariro n'ebindi nyamwingi byayeyongera kubandamira kimwe. Okurugerera hari Wycliffe Twinamasiko chairperson w'ebyemirimo omu district egi ashoboreire kuba aine ekyoma kimwe eky'enguuto kandi nangwa n'abaana abarikutwarwa aha gavumenti ni bakye obwo district eri mpango munonga wagerageranisa n'ezindi ezibashaziremu kandi zirikutunga buhereza nyamwingi. Twine one road unit aza twine amagomboro ashatu na town council zizibise mu zone konka ko kwambuka waza abantu banyita barukiga bina amagomboro ni mpamvu tubakoresha amagomboro nkana nabo bine district ebimotoka tubyo turukwenda iki turukwenda munonga kukira ibindi ni sente na buri district bagihereza road fund ya billion buri district ntungamo is big. Bongeire bashoborora zimwe ahashonga ziri kubasindikiriza kugira ngo gavumenti eshare mu district ezorekerire kutungura eby'obwegyese eby'amagara eby'emirimo ogeisireho no kwangusya ebyenguuto omu district. Iriza kutakubona gureda azisha tukajari kabona gureda Rushenye kabona gureda Rahame kabona gureda tukabona Rahame kabona tipazi 2 Kajara tipazi 2 Rushenye tipazi 2 abana butwara aha university abana bakozirege omwana nakora ushanga ina maxi 16 17 takugenda aha competition. Of course kubona district ni cyongera mirimo nicyongera kusiyohereza umbantu nacu kine birungi byacu ahubwo kwa nekora nojya gutikidine de n'abatoro babe batakugereza kushaka mu district so kine birungi byacu konka president takakikirize kandi tutekateka ngo ahari kikiriza nitwija kureba ekintejo kibo. Samuel Muchunguzi rwa Kigoba ari mukuru w'entebe ya katano habwa district ya Ntungamo ahamize kunu kwe district yo ni mpango konka yashoborora kubarinzire kigambo cha President Museveni. Mwenu owashomera memorandum no honorable Henry Zinkurative. Mwenu President akabagambira rugambo ayajana icha district kwe barika atukuta kigamba mu cyunami atiza kubongera road units zingahe ibi ngareke nkore a road unit ya kashatu nayo nje repairing. Ayongeire yayoreka zimwe ahantebe kanisa ezibeine nga district baheza kutunga ebyoma ne sente ezirukumara no kubaganisiza burishaza ekyoma cyo gukora enguuto kategereze kumwe bakakituletera ka supplementary twabishemo bakashota kagera ki abo kwa engineer yahana ka wariya natuendeze sente tuzidistributing ikwani kumagobora. Omujwekerwa wa president yom district ya Ntungamo Isaiah Byarugaba Kanyamahane ahamize kuwo obuhango bwa district nabwo nebuteganisa konka yahamya kubeheireyo okwatanisa kugira ngo President Museveni akahurira okushaba kwabo ningashi abahereza ebyabaraganise obwo bakitegereize okuragira kwa President Museveni ahanshongeje abebembezi bagumizemu no kutera omuranga gwo kushaturamo district zikabishatu. Turatekwa kugenda n'ikiragenda umugurusi ya izira ati mube murekireho turatekwa kuba tugize konka twagoborora mututa kuko mwana yagamba twine kupushinga tukareba ko twagoborora mu murege district mpango umugurusi ya organize turebe mu twabigira ki twabikuratira biranza kutarebeka mu budget direct ni koko byanakire koko budget bagihingwize konka there is a way plan yo mugurusi yatera statement yo mugurusi yakora n'ikiragiro murakimanya. Nabongera kuoreka Ntungamo district netunga obuhereza bubi ogeisireho no kubandamira kimwe ahabwo obuhango bwayo kandi obushagiki kurwa mu gavumenti buri buke. Gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West.